Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UATV studiyada Ukrayna haberleri bugün avgust'un 31'i Cuma günü. Kyiv civarındaki Vita Poštova bazasında tez hareket etuv korpusu askerlerinin mezuniyeti geçti. Okutuv 8 hafta devam etti. İmtihanlarını 41 askerden 26'sı tapşırdı. Askerlerinin ilk kabul edilüğü 3 yıl evvel geçirildi. Bu mahsus vazifeli bölükte hizmet etmeyi isteyenlerinin yapısı olup 7.000'den ziyade arizası verildi. Bugün de okutuvdan 500'den ziyade asker geçti. Tez hareket etuv korpusu yüksek seviyede fevkalade vaziyetlerini aletken Ukrayna Milli Polisinin bölüğüdür. Bugün de Ukrayna'nın EPA vilayetlerinde böyle bölükler çalışıyor. Bu tek yalnız pek gerek olganda kullanılga bölüktür. O хирургның скальпелі кибыдыр. Махсус вазифели хадимлер оқу базанларыны yeterli derecede semereli zararsızlaştıra. Olar karını kibi ande ala. ABD Rusiyanı Azaq denizinde ve Keriç boğazında taz yığını toxtatmağa çağırdı. Bunun hakkında ABD Devlet Departamenti resmi temsilcisi Heather Nauert'ın beyanatında aytıla. Onun sözlerine göre aprel ayından Rusya yüzlerce ticaret gemilerini toxtata, sonki haftalar içinde ise Ukrayna limanlarına yol tutkan en azı 16 gemini tuttu. Devlet Departamentinde bildirdiler. Rusiyanın deniz tranzitine manyaları bu Ukrayna'da vaziyetini stabilisizleşivi uğrundaki Rusya seferinin daha bir misali. Ukrayna Devlet Sınır Hizmeti malumatına göre Rusya Azaq denizinde Ukrayna limanlarına yol tutkan 150 ziyade gemini tutup aldı. Rusya tarafı Keriç boğazından geçmeye ruhsatını çok vakit devamında beri. Aynı bu sebepten gemiler sutkalarla beklemeye mecbur kalalar. Avrupa Birliği'nde Rusya'nı Oleg Sentsov'unu acele azat etmeye çağırdılar. Bunun hakkında OBSE'de daimi Avrupa Birliği vekiliyetlerinin Twitter sayfasında haber ettiler. Beyanatta Kırım sakini Rusya'nın bütün siyasi mabüslerini azat etmek talabının müddetsiz açılığını ilan etkeni kaydettiler. Oleg Sentsov 110 gün açılığını tuta. Oleg Sentsov Rusya mahsus hizmetlerinin vekilleri tarafından Kırım'da 2014 senesinin Mayıs ayında Yarımada'da teröristik aktlar hazırlığında kabatlanıp yakalanıldı. 2015 senesinin Avgust ayında Rostov-na-Donu şehrindeki Şimali Kafkaz okrugunun Harbi Mahkemesi Sentsov'unu Kırım teritoriyasındaki teröristik faaliyette kabatlap 20 yıl sert rejimli koloniya cezasına mahkum etti. Bundan son o bütün siyasi mabüslerini azat etmek talabının Mayıs'ın 14'ünde müddetsiz açılığını ilan etti. Rusya Donbass'taki isyancılarga halkara anlaşmalarının yasak etilgen mayınlar teslim etti. O cümleden Ottawa şırnamesinde yasak etilgenler. Bunun hakkında Ukrayna Müdafaa Nazirliğinin mayınlarga karşılık idaresinin rehberi Maksim Komissarov bildirdi. Onun sözlerine göre Ukrayna'da bu mayınlar yok etildi. Onun için Donetsk ve Lugansk vilayetlerinin teritoriyalarında bu mayınların getirivi yalnız Rusya teritoriyasından mümkün. Міна ПМН-2. Оця міна підпадає під дії конвенції. PMN-2 mayını. Bu mayın Ottawa şartnamesinin tesirine oğray. Yakında böyle 50 mayın Donetsk vilayetinin teritoriyasında zararlaştırılgan edi. Onun içinde patlayıcı madde çok yok. Tahmin 130 gram. Mayın patlası 5-25 kilogram kerek. Bir sözden aytkanda yeterli ki üstünde basmak el ayak uzulur. Kyiev'de Cenebi vokzалы binasında belgisiz gayip olganlarga bağışlangan installasiya açıldı. O yerde öz tuğanlarını beklemekte katıp kalgan 10 adam heykeli tiklenip koyuldu.
Акия тәшкилатчылары Кызыл Хаджының Халқара комитеті. Тәшкилатның мәліматына бинаен Украинадаки арби чатышывның 4 елы içinde 1,5 бенден зияде адам белгісіз ғайып деп сайла. Ишғал алтындаки территорияларға ирышым олмағаны себебінден адамлар қыдырыву мөрі кеплеші. Ғайып олғанларының сайысы артмаға девам еті. Можно абсолютно теоретически предположить, что... Егер белгісіз ғайып олғанларының сайысы бір бұчух бин олса, тахмин еттіңіз, ән азы оларны айны оқадар адам беклей. Озыңыз анлайсыз, бір қорантада бір адам яшамай. Балары, аналары да бір кемселері бар. Бұл меғларны екеге үшке артырмаға мүмкін. Весон нәтижелер белі олajaq. Малия Бурханы ве бюджет масрафлары экселемесі себебінден Аргентинаны күтлеви наразылық акциялары қаплап алды. Бенлерде студент ве оджалар Буэнос-Айрес мерkezінде юруш япты. Олар университетлерінің паранен темине төлевіні артырмаға талап еті. Пара беровіні 15% артырмаға қында кемиет теклефіні наразылы жықлар мемлекетті инфляция экиқат зияде олғанында идея еті пред етті. Да, апрель айында доллар яғане 20 Аргентина песо бералейді. Туневін Аргентина милли валютасы да зияде тұшты. $1 яғане 40 Аргентина песо бермеге керек. Эвеля кемиет Аргентина иқтисадиятыны стабиллештірмек үшін дәулет масрафларының эксультуы қында илян еткен еді. Шу жүмледен тасил сасында да. Июнь мемлекетлер ара пара фонду жемхуриетке 3 елға $50 миллиард айырып бермеге қарар берді. Киевде Украина евінде белгі күніне бағышланған китап сергісі açылды. Бұтын Украинадан 30-дан зияде нешрият яны китапларына тақдим етті. Олардың арасында дерсликлер, энциклопедиялар, биді елмейве бала әдебиеті. Тәфсилатлыжа сергіде бұлынған мұхберімізден. Яхшы китап. Ойлемі? Нені бегендің? Мұнда мұшық ве көпеклер бар. Бұны бегендім. Мұшық ве көпеклердің ғайры еді яшлы Лиза динозаврларнен мераклана. Анда енді бұ қадими айванлар аққында энциклопедия бар. Ама бұна бақмадан Лиза оларның ақында да чоқ малюмат огренмеге істей. Мне интересно, как... Олар түш көрінішінден насыл олғанларынан меракланам. Ниеті бір-бірінден құртарыла еділер. Бұ арада Лизаның анасы сергіде екінші сынып талебесі олған қызы үшін әдебияттан оқув құланмасыны тапты. Мы уже нашли такую замечательную. Оля жиып бір китап әнді таптық бұ массалар жиынтығы. О бірінші сыныфтан 4-ші сынып талебелерге келеші. Сыныфтан тыш ве Украина әдебиятында да құланмақ мүмкін. Мен дүния ве әлифбені огренем. Бұ бірінші сынып талебелері үшін яны китаплар. Олар яны мектеп, яны программа бойынша оқытылacak. Оларға устунден махсус іш дефтерлері. Ми брали те, що може бути цікавим. Талебелер ве ана бабалары için мераклы olacak китап ве ilmi дидактик әдебиятын алдық. Ве ожалар için оқутув усули құланмалар. Зиманеви ресімлернен массалар, козацка бетка ве да чоқ дегер янылықлар. Веселкіне шретінің стендінде. Зиманеви ве классик олған китаплар. Український фольклор, українські народні казки. Украин фольклоры, Украин халк массалары, дүния халқларының массалары сериясы, Қырым татарларының массалары, Япон массалары, бұның еле гузел ресімлернен, калятки, шетрифке де бар. Тарихи нешірлер казацка абетка китабында есе балар үшін гетьман муим урушлар, тарихи вақалар ақында малюмат топланды. Сергіде ялыныз оз китапханянызге яны китаплар қошмағды гілді, ама әдеби оданы да зиярет етмеге мүмкін. О ерде әдеби көрошывлер ве яны китаплар тақдимы кечірілі. Инесса Занина, Халиси Зенедин, Вячеслав Смирнов, UATV. Құрметлі серджелері, бұ дақығаға бұ сонки хаберіміз еді чо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыңыз, сағылықнен қалыңыз, көрішкенде.